Na mojo žalost še vedno gremo le prek Zooma. Jaz bi raje v tej dvorani videla občinstvo, da bi se potem tudi malo, recimo, da bi spraševali našo gostjo, da bi se družili po dogodku, ampak tako pač je. Upamo na boljše čase in da bo čim prej ta dvorana polna. Prejšnjič je bil moj gost Darko Cvjetić, 30. septembra. Danes je moja gostja krasna, mlada pisateljica Lana Bastašić. Lana je za svoj prvenec Uhvati zeca, ki je preveden tudi v slovenščino, Ujemi zajca, izšel je pri založbi Sanje, prevajalka je Dijana Matković. Lana je prejela Evropsko nagrado za književnost. Ta roman je preveden že v 18 jezikov. Lano Bastašić pa zaradi tega romana razglašajo za balkansko Eleno Ferrante. Dobro večer, Lana. Ja uvod napravim na slovenskom jeziku, onda naravno pređemo na naš jezik. Dobro večer, hvala da si pristala biti naš gost. Hvala na poziv. Ovako, puno puta, recimo, se ljudima čini jako zanimljivo to da si ti rođena u Zagrebu, da si živjela u Banja Luci, poslije toga u Beogradu, ali ja neću početi na taj način. Ja ću početi od toga da si ti za svoj prvenac, znači, dobila takvu nagradu. Da li je to, recimo, neki teret mladom piscu? Naravno da si sigurno ponosna, vesela, ali da li to predstavlja istovremeno i neki teret mladom piscu kad za prvi roman dobije takvu nagradu? Pa, to je odlično pitanje. Mislim, ja sam nekako imala obe strane tog književnog posla, i dobru i lošu, jer je meni to prvi roman, ali nije mi prva knjiga. Tako da sam prije 11 godina objavila prvu knjigu Priča i zapravo sam jako dugo čekala da osjetim neke plodove svog rada i tek sa ovim romanom se to dogodilo. Tako da sam osjetila i kako je to kad te ignorišu, kao da ne postojiš dok pišeš i objavljuješ i dobijaš nagrade. Međutim, prosto valjda književno tržište nije toliko zainteresovano za kratku priču kao žanr. A onda sam osjetila i kako je to kad se odjednom interesuju svi i odjednom se knjiga prevodi. Tako da je definitivno, mislim, jako pozitivno i donijelo mi je jako lijepe stvari, ali s druge strane je sad veliki pritisak šta ću sljedeće da napišem, sljedeći roman, drugačiji način kad pišem. U smislu da sad već imam neku publiku čitalačku i znam da to što pišem će da dođe do nekoga. Međutim, trudim se da previše ne razmišljam o tome, zato što može da parališe kad sjedneš da radiš. Znači, kad neko sa prvim romanom uđe u finale Ninove nagrade, a svi znamo znači, šta znači Ninova nagrada, koju su između ostalog dobili Kiš, Kovač, Krleža, Dubravka Ugrešić. Znači, ja to ovako banalno i laički poredim s tim kao, recimo, dobar đak u školi, znači kad uvijek ima petice i kad se od njega, znači, naravno očekuje da uvijek ima petice, da nikad ne popusti. Tako isto, vjerovatno, poslije takvih nagrada, znači, nekako, ja mislim da si nekako napet i želiš da opravdaš taj kvalitet s kojim si počeo i zbog kojeg si dobio te nagrade. Pa jeste, svakako. Mislim, meni je zapravo bilo odlično što nisam dobila Ninovu nagradu za prvi roman, ali sam ušla u finale, tako da sam dobila taj momentum i publiku i o romanu se pričalo, ali bilo bi mi jako, jako teško da za prvi roman dobijem tako jednu veliku nagradu, jer šta onda poslije, šta nakon toga. S druge strane mi je baš bio vjetar u leđa. Međutim, ne mogu, kad pišem, ne mogu da razmišljam o tome ko će šta da kaže i ko šta očekuje, jer onda nekako pisac mislim da treba da se nadmeće sam sa sobom i da se takmiči sam sa sobom i da nadmeći samog sebe, nego da razmišlja o tome ko šta očekuje i ko šta voli, kome se šta sviđa, kome se šta ne sviđa.
jer za mene je to nekako van književno razmišljanje. Dakle, to mi je čim izađem iz priče, iz toga što radim, znam da to nije dobro. Tako da trudim se da sve to ugasim i sjetim se onih dana kad niko nije znao ni ko sam, ni šta radim i pisala sam i nekako mi je tako i najlakše. Znači, uhvati zeca, ujemi zajca. Znači, da prevedemo naslov romana. Uhvatiti zeca znači razumjeti neku drugu osobu. Samo ću malo reći ljudima znači, o čemu se radi. U prvencu se autorica potopi globoko vokalne vode prijateljstva in odraščanja. Roman pripoveduje o dveh nekoč nerazdružljivih prijateljicah, ki sta delili najbolj intimne skrivnosti. Sara, pripovedovalka zgodbe, odide v tujino. Leila ostane v Bosni. Po 12 letih Sara prejme Leilin klic, naj nujno pride do nje. Hitro spakira kovčke in se iz Dublina odpravi v Mostar. Skupaj se odpravita na Dunaj, kjer se nahaja Leilin brat Armin. Njuno srečanje in obujanje preteklosti vam bo pričaralo zanimivo in napeto branje vse do zadnje strani romana. Kakav se čini slovenski? Meni je divan slovenski jezik. Ja sam zapravo, kad sam bila jako mala, kad sam bila beba, moji roditelji su se preselili u Celje. Tako i Celje imamo na spisku, znači. Puno smo se selili, tako da sam zamalo bila Slovenka. Ko zna šta bi bilo, da li bih pisala knjige, ali uvijek mi je to ostalo kao neka bliska veza. Ujemi zajca. Brojne kritike, jedna od njih Lewis Carroll in Elena Ferrante se u iskanju belega zajca srećata u deželi čudes na hribovitem Balkanu. Znači, sad, ja se sjećam ovog iz osnovne škole, što smo imali pitanje kad smo čitali lektiru. Šta je pisac htio da kaže? To mi neće nikad izaći iz glave. Sad ćemo pitati pisac šta je pisac htio da kaže. Slušali smo kritičare, sad ćemo pitati neko ko je to napisao. Pa nekako, mene isto to uvijek bilo smiješno u osnovnoj školi kad kažu šta je pisac htio da kaže, onda ti nekako traže da nađeš poentu u jednoj rečenici, što misli da ide suprotno književnosti, jer književnost postavlja pitanja i nikad ne treba da daje konačne odgovore, jer onda čemu čitalac, čemu interpretacije. Tako da mogu da kažem kakva sam ja pitanja htjela da postavim tim romanom. Prije svega, dakle, to pitanje identiteta nas koji smo rođeni u zemlji koja više ne postoji, koji smo nekako učili da hodamo, da govorimo, da mislimo kad se sve oko nas raspadalo, i kako smo onda, da li smo uopšte uspjeli da odgovorimo na to pitanje ko smo, šta smo i odakle smo. I s druge strane, me zanimalo da pokažem kako je to bilo biti djevojčica 90-ih u Bosni, kada je bilo važnije da li si Srbin, musliman, Bošnjak, Hrvat, šta god, više nego da li si čovjek, kakva si osoba. I kako je onda, dakle, jednoj djevojčici odrastati u takvom jednom okruženju. To su neka pitanja koja sam htjela da postavim, a s druge strane me kao jedno književno pitanje zanimalo da li bih mogla da uzmem strukturu knjige Alisa u zemlji čuda, dakle tih 12 poglavlja, i da se, igrajući se tom strukturom, napišem nešto o svojoj zemlji. Dakle, također jedna zemlja koja je na rubu fantastike i također ima jednu poremećenu logiku i također njome vladaju ljudi koji na momente djeluju kao da nemaju razum. I onda sam htjela da napravim tu paralelu između tog svijeta, zemlje čuda i djevojčici koja je tamo izgubljena i traga za smislom, i tih mojih djevojčica Sare i Leile koje također pokušavaju da nađu neki svoj smisao u svojoj zemlji čuda. Knjiga Alisa u zemlji čuda znači poslužila je kao alat za razumijevanje ženskog identiteta u Bosni. O tome su upravo govorili, koja je isto tako zemlja čuda, besmisla, mraka, besmislenosti. Isto tako, znači, fokusira se na pitanje ženskog identiteta. Znači, Sara i Leila su različitih nacionalnosti, ali su odrastale u istom gradu, Banja Luci. Znači, u tom romanu one kreću na zajednički put kako bi jedna od njih pronašla svog brata. U sve to čitamo o njihovom odrastanju, sazrijevanju, seksualnim iskustvima.
Pročitala sam da je ova knjiga nastajala u Barceloni, gdje je Lana živjela, ja mislim, 7 godina, ili tako? Kako i zašto u Barceloni? Je li to možda malo neobično, čudno, ili je baš trebalo da nastane u Barceloni? Jer pročitala sam isto tako jednom, mislim, do intervjua, jednu tvoju izjavu, James Joyce kaže da naučio te da ponekad najmanje možeš da pomogneš svom gradu ako ostaneš u njemu. Ako zaista želiš da mu budeš od neke trajne koristi kao pisac, onda je možda bolje izmjestiti se iz daleka mu hladnije glave i staviti ogledalo u lice, koliko god mu se to u ovom trenutku možda ne sviđa. Pa da, negdje si odgovorila na pitanje, ali zanimljivo je to jer sam ja, otišla sam prvo, dakle živjela sam u Pragu, onda sam otišla u Barcelonu, ali htjela sam da napišem roman u svom gradu i odrastanju u tom gradu i negdje zaista sam osjetila da ako ostanem tamo da ću prosto to da radim iz jedne ogorčene pozicije, iz ljutnje. Bila sam jedna od mnogih mladih ljudi u toj zemlji koji poslije fakulteta nisu mogli da nađu posao. Sve to prosto proizvodi jedno osjećanje koje ja mislim da je previše toksično i negativno da bi se iz njega pisalo. Tako da mi je bilo potrebno da odim. A s druge strane mi je dosta dobro došlo to iskustvo života na drugom jeziku i rada na drugom jeziku, jer sam onda imala distancu nekako od jezika, a moja pripovedavačica je također neko ko živi 12 godina na drugom jeziku i onda sam mogla malo da istražujem tu neku liminalnu poziciju, tu između poziciju koju Sara ima i onda iz daljine kako je sjećati se i gledati na svoju zemlju. I tu je definitivno, mislim, James Joyce je meni inače jedan od najvažnijih uzora čitalačkih i životnih i on je neko ko je otišao iz Dublina, otišao iz Irske, ali cijeli život pisao o Dublinu i zaista njegove knjige su kao mapa, iako u tom trenutku nije imao internet, toliko su životni, toliko su bliske tom Dublinu. Tako da sam ja nekako tu pronašla svoju inspiraciju. Sad kako će biti sa sljedećim knjigama vidjet ćemo, ali definitivno ostajem vjerna tom podneblju i dalje me zanima da istražujem svoje iskustvo tamo. U jednom od intervjua se isto tako rekla, znači da ćeš nekako čitav život vjerovatno i pisati o Bosni. Ta Bosna o kojoj Lela govori u romanu nije puka geografija, već neka vrsta stanja svijesti, neka nedorečenost, melanholija, bol, ljepota, znači unutrašnji konflikt, ali ne samo zemlje, nego i svakog od nas. Znači, bilo da živi u Bosni, bilo da je otišao iz te Bosne. I znači, Lela u romanu kaže, uvijek smo u Bosni. Znači, Bosna je za nas koji smo rođeni, živjeli, otišli iz nje, znači, uvijek će biti nepresušna tema. By the way, danas je dan državnosti, sretan nam svima, šta god misli i danas je baš bilo interesantno gledati na društvenim mrežama socijalnim, znači čestitke od ljudi različite, to se tačno vidjelo, dijaspora se reže, a ovi znači što žive, to je pljuvanje i psovanje i tako dalje. Pa da, mislim, ono što se meni sviđa u toj našoj zemlji, kako god da je razumijemo i zovemo, jeste baš ta neka pozicija koja nije ni tu ni tamo, koja se konstantno mijenja. To je jedina bivša republika u Jugoslaviji u kojoj ime zemlje ne pretpostavlja naciju i ne pretpostavlja etniju. I ja mislim da treba da budemo ponosni na to. Dakle, biti Bosanac ili Bosanka samo po sebi ne podrazumijeva ništa. I meni je to predivno. I inače mi je smiješno koliko se neki nacionalisti u Beogradu, gdje inače mi je baza, ljuti kad ja kažem da sam Bosanka, baš zato što ne razumiju da to ne pretpostavlja ništa. A zbog toga također znači da imamo konflikte koje imamo i probleme koje imamo, baš zato što niko ne može tu zemlju da smjesti na jedno mjesto. Daju jednu čistu definiciju. I meni je zato bilo zanimljivo da tu nesvrstanost pokažem na liku Lele,
kojoj se mijenja ime, kojoj se mijenja izgled, koja je sama neko ko ne može da stoji na jednom mjestu i koga je jako teško definisati. I zbog toga je na trenutke jako neugodna kao osoba i djeluje kao da je pretjerana i čak pomalo i nasilna na momente, ali htjela sam baš da i ona ima tu neku neuhvatljivost kao i ta odrednica Bosna, koja može da znači sve i ništa i koja mnogima smeta i koju mnogi ili idealizuju ili od nje prave nešto što nije. A s druge strane tu uvijek smo u Bosni, dakle htjela sam da pokažem koliko god mi ne možemo da definišemo šta je to, toliko to uvijek nekako nosimo sa sobom. Gdje god da odemo, iako ne možemo mi da definišemo mjesto nekako definiše nas. Da li je to zbog jezika, da li je to zbog zajedničkih uspomena, zbog kulture, još uvijek ne znam šta je, ali zaista postoji taj neki osjećaj da vučeš svoju zemlju gdje god da ideš i ponekad je to pozitivno, ponekad je to osjećanje onako da ne možeš da se riješiš nečega, gotovo kao neki virus, a na momente kao dom. Tako da to me zanimalo, to neko stanje između koje ima i zemlja, koje ima i lik Lejle. Ti si bila jako mlada kada je sve to počelo, ja sam bila puno starija. Rođena si, to što sam počela, znači rođena si u Zagrebu, pa si onda otišla živjeti u Banja Luku i tako dalje. Ja kažem, svjetski putnik, nema gdje te nema, trenutno si u Temišvaru. I jako mi je bilo interesantno, simpatično kad si rekla u isto tako jednom intervju da voliš očekivati, interesantno ti je kakve su reakcije ljudi kad kažeš recimo u Zagrebu da si Bosanka ili ne znam da u Beogradu da si iz Zagreba. Zašto je to, ne znam, zašto je to recimo u našoj toj regiji ljudima još uvijek toliko važno da te strpa negdje, da te obilježi, da te, Slovenci kaže, predalčkaju u neki predal laticu stavi? Pa vjerujem da je ljudima lakše da razmišljaju u kategorijama koje su jednostavne i obično ljudi koji nemaju, tu uvijek kažem, koji nemaju dovoljno izgrađen sopstveni identitet i sopstvenu ličnost, onda pribjegavaju tim kolektivnim identitetima, jer prosto uz njega dobijaš kompletnu matricu ponašanja, ne moraš da razmišljaš. Dakle, ta neka ideja šta znači biti dobar Hrvat, na primjer, dobra Hrvatica, dolazi sa cijelim nizom obrazaca koji treba da gotovo i jezika koji treba da govoriš sve. Dakle, malo tu ima prostora da ti nešto sam budeš kreativan i osmisliš sebe, svoj identitet, svoj život. Tako da je to prosto nekako, te neke zamišljene zajednice nam daju ready-made obrazce za življenje, za razmišljanje. Meni je to uvijek bilo nekako čudno, budući da moj put je takav da imam 3 državljanstva trenutno, dakle imam 3 papira. Rođena sam u zemlji koja se zvala Jugoslavija, više ne postoji, jezik se zvao srpsko-hrvatski, više se tako ne zove. Dakle, kad vidiš koliko su te stvari podložne promjenama i zavise od milion nekih razloga, onda shvatiš koliko zapravo one ne mogu da te objasne. Dakle, to ako ja kažem da sam ja Srpkinja, da sam iz Bosne, da sam iz Hrvatske, koliko to mene zapravo, šta to zapravo govori. I po meni, ako neko to kaže, meni to ne govori ništa o toj osobi. Tako da, mislim da je to nekako i odlika nekog palanačkog razmišljanja, koje prosto se zatvara samo u sebe i onda se tu raste i ono što je Kiš nazvao paranojom, a to je znači ta paranoja drugog i drugačijeg, i to su neki identiteti koji su više zasnovani na tome šta nisi, nego na tome šta jesi, i samim tim su nekako nestabilni. Uvijek će tu da nastane neki konflikt, baš zato što su toliko slični i što smo mi zapravo svi isti. I ja zaista vidim tu kao neko isto pleme koje je eto tako zavađeno. Tako da ne znam, ne volim previše da pametujem o stvarima za koje nisam ekspert, ali uvijek mi je eto čisto to bilo
bilo mi je prosto nesuvislo da neko može da svrstava ljude u kategorije prije nego što ih upozna i da nekoga prvo vidiš kao Srbina ili Hrvata ili Slovenca ili šta god, Urugvajca, nego kao čovjeka. Da ovo nije događaj, znači preko Zooma koji traje sat vremena, vi bi sad i o jeziku, recimo meni isto fascinantno to, ja se sa ljudima znam često puta iz bivše Jugoslavije, s mojom generacijom, mlađim, starim, nije važno, svađati, mislim, počnu tu polemike, debate, ali pređe čak i u svađu oko jezika, znači srpsko-hrvatski, bosanski, hrvatski, srpski i tako dalje i tako dalje. I mislim, sad bi te mogla pitati na kojem jeziku pišeš, pa bi o tome bila debata. Ti si živjela 7 godina u Barceloni gdje si uređivala jedan književni časopis, vodila školu kreativnog pisanja. Je li to bilo taj period, znači, kad si otišla iz Bosne i nisi mogla naći posao, jer ti si završila englesku književnost, je li tako? Znači, ja sam završila, engleski jezik i književnost i završila sam komunikologiju i čak sam završila master u Beogradu i sa svim tim diplomama nisam mogla da se zaposlim. Tako da sam ja prvo otišla u Prag da dobijem taj sertifikat, međunarodni sertifikat za predavača engleskog jezika, tako da mogu da radim bilo gdje u svijetu. I zapravo sam počela u Barceloni da radim kao profesorica engleskog jezika. I onda polako sa prijateljima koji su mahom pisci, ljudi iz književnog svijeta, odlučili smo da stvarimo taj neki svoj prostor koji nije samo škola kreativnog pisanja nego i škola književnosti, dakle prostor gdje možemo držimo seminare, književne čitalačke klubove, tu se rodio i taj časopis na katalonskom i španskom jeziku, tako da nekako smo sami sebi kreirali neki prostor za koji smo vjerovali da ga nema, jer čini mi se da to neko ozbiljno promišljanje književnosti je rezervisano za univerzitet, za fakultet. I nama je bilo nekako žao da književnost bude odvojena od ljudi i da postoji samo u tom nekom akademskom okruženju. I onda smo prosto odlučili da stvarimo taj neki svoj prostor koji ima i tu i akademsku ozbiljnost, ali i dalje povezuje, njeguje tu povezanost književnosti i svakodnevnog života. I to je za mene bio jedan divan period, ja i dalje često idem u Barcelonu i često boravim tamo i dalje sam povezana sa školom, tako da to je jedan od domova, da tako kažem, za mene. Sad se nalaziš u rezidenciji u Temišvaru. Jeste, tu sam u Temišvaru. U Temišvaru postoji jedna predivna knjižara koja se zove Kod dvije sove, koju vode dvije sove, dvije predivne Temišvarke i one zajedno sa drugim organizacijama organizuju književnu rezidenciju za pisce. Ja se nadam da ćeš nam doći i u Sloveniju, jer ovdje, znači, izdavačka kuća Goga ima isto tako rezidenciju u Novom Mestu. Bili su tvoji prijatelji, kolege, bili su Ahmed Burić, Faruk Šehić. Ja se nadam da ćeš nam i ti doći tu. Znači, sad bi te pitala, ja mislim da sam pogrešno razumjela nedavno kad sam čitala na internetu, kad sam istraživala o Lani Bastašić, mislila sam da si napisala 2020. znači lani knjigu za djecu. Međutim, ti si me demantovala, rekla si da to nije knjiga za djecu, to je knjiga za odrasle o dječjim traumama. Tako da ja tu knjigu nažalost nemam, imam samo znači ovaj roman Ujemi zajca, uhvati zeca, koji je izašao ovdje na slavenskom. Nemam, znači, tu knjigu poslala si mi u PDF-u, hvala ti puno, fenomenalna je. Kako si došla uopšte na ideju za tu tematiku? Pa da, mislim, ne moraš loše da se osjećaš, pošto dosta ljudi me pita da li je knjiga za djecu i čak mi je jednom, pošto se knjiga zove Mliječni zubi, i onda mi je jedan prijatelj rekao, taman ću da poklonim ćerki zato što njoj izbijaju mliječni zubi. Onda sam rekla, ne, to stvarno nije knjiga za djecu, možda smo mi tu pogriješili što se tiče marketinga, ali da, pa bila sam dakle između romana, izašla je knjiga Uhvati zeca i svašta se tu dešavalo pozitivno s tim romanom i nekako, iako imam dosta ideja za sljedeći roman, nisam htjela prebrzo da se bacim na pisanje sljedećeg romana, što je ono što bi agenti i izdavači najviše voljeli.
da se štancam štanca, da. roman svake godine. Ja prosto to tako ne radim i ne gledam tako na to i ne želim da pišem istu knjigu. Tako da mi je najbolji nekako način bio da se vratim kratkoj priči koja je meni najdraži žanr i nekako način da se vratiš tehnici i radu i da brusiš taj svoj zanat. I onda sam odlučila da ne želim prosto da imam sabrane priče, da želim da knjiga ima neki koncept. U to vrijeme sam bila na rezidenciji u Sarajevu, rezidenciji Nona. To mi je bio jedan predivan period i tad sam čitala knjigu koja se zove Fizika tuge. To je knjiga pisa Georgija Gospodinova. Vjerujem da je sigurno prevedena na slovenački. Ako niste čitali, ko god da nas gleda, pročitajte. I u toj knjizi zapravo je jedna porodična priča, ali je i čitanje mita o Minotauru kao o djetetu koje je napušteno i odbačeno i ostavljeno u lavirintu. I meni se dopalo to čitanje monstruma, čudovišta kao napuštenog djeteta i zapravo sam pošla odatle. Dakle, koje su to traume koje od djece jednog dana čine monstrume. A to su neke stvari koje mi dovoljno ne govorimo i ne razmišljamo, jer kod nas u našem društvu čini mi se da se i dalje nekako to dječje iskustvo stavlja kao nešto, shvaća kao nešto manje važno, ne dajemo njihovim emocijama i njihovom shvatanju svijeta, ne dajemo toliko pažnje koliko bi trebalo. I onda sam odlučila da se bavim time, tako da svaka priča zapravo ima u svom centru neko dijete koje proživljava neku vrstu traume, a opet premaleno je da bi moglo da si objasni da to nije u redu. Toj djeci nedostaje i jezički aparat, da si objasni svijet, pa onda i kognitivni aparat, da prosto sebi kažu mama i tata nisu u pravu ili nebitno, svijet ovakav kakav jeste nije zdrav. Nego prosto moraju tako kao neki drugorazredni građani da žive s tim što im je dato. I to je ono što me zanimalo i nekako mi je to bio fin most između prethodnog romana i ovoga što sad pišem. I hvala ti na čitanju. Odlično je, svaka čast, tako su jake priče, znači zbirka kratkih priča, evo samo da vam kažem, znači ne samo Uhvati zeca, nego i Mliječni zubi, odlična je, baš ono moćna i ja sam recimo tako nešto postala svjesna tih stvari kad sam počela ići na roditeljski sastanak svojoj kćerki, kad sam rekla, svaki put kad bi se vratila kući rekla bi, Bože dragi, jadna su ova djeca, mislim, kakvi ljudi odgajaju ovu djecu. Znala sam puno puta zaplakati i rekla sam, mislim, nevjerovatno, ne samo to, znači puno ljudi nije svjesno da sve to determiniše, znači taj razvoj, ne znam, djeteta od 8, 10, 12 godina determiniše, znači razvoj i u pubertetu i čitav ti život određuje. Nažalost, opet kažem, zbog vremena neću imati vremena pročitati jednu cijelu priču, ali bi barem nekoliko rečenica iz jedne od priča. Ako imamo vremena, imamo, dobro. Evo recimo Dan na bazenu. Makar ću početi, samo da vas zagolicam. Mali će limunadu. Meni daje produženu s toplim mlijekom i Coca-Colu. Limun? Led? Molim? Hoćete li limun i led u Coca-Colu? Jesam li tražio limun i led? Ne, ali ako ih nisam tražio, onda ih valjda i neću. U redu, gospodine. Konobar mijenja pepeljaru. Dječak gleda kako čist predmet savršeno naliježe na prljavi. Konobar ih onda oba stavi na tacnu, pa vrati čistu pepeljaru na sto. Uvijek tako mijenjaju pepeljare u kafićima i restoranima i dječak u tome na trenutak pronalazi malu utjehu. Stvari se nastavljaju onako kako su krenule. Žao mu je konobara. Ali onda ga konobar pogleda, osmijehne se i namigne dok tata gleda u novine. Dječak prepoznaje tu gestu. To je onaj osmijeh koji nije osmijeh sreće, nije osmijeh kad ti neko ispriča vic, već samo razvučene usne, zatvorene i razvučene koji znače jadno dijete. Konobaru je žao dječaka i u tom trenutku dječaku više nije žao konobara. Osjeti da je nešto puklo. Nešto se probilo u mjehur koji je štitio njegovu porodicu i ušlo unutra. U njih. To mu je nepodnošljivo.
glupi konobar. Znači, ljudi, mliječni zubi, poslije uhvati zeca. Ja ne znam sad, znači, ponavljam, uhvati zeca je u Jemi zajca i prevedeno je na slovenski, založba Sanje, izdavačka kuća Sanje. Za mliječne zube imaš li ti informaciju ili ćemo mi prečeprka pa ćemo obavijestiti ljude? Pa, mliječni zubi sad sam potpisala za nekoliko prijevoda, ali nisam još za slovenački. Generalno je baš teško naći publiku i prevode za kratke priče. To je prosto nešto što nije toliko zanimljivo izdavačima, ali vidjet ćemo. Ja zaista jako volim Dijanu Matković koja je prevela roman i ovim putem im pozdravljam. Zajedno smo bili uključene u jedan zajednički projekat, pisale smo zajedno dnevnik, tako da mi je baš drago što je ona radila taj prijevod, pa jednog dana ako budu priče, nadam se da će opet Dijana da bude zadužena. Super. Znači, samo da se vratim još malo na uhvati zeca. Mnogima se pisanje o ženskom prijateljstvu čini još uvijek nekako egzotičnim. Naravno, toga ima, ali nekako u patriarhalnim društvima, kao što je naravno i ova naša sredina, od malih nogu je start za žensko drugačiji. Ti si rekla, moj roman nije ženski roman, nego roman. Moja književnost nije ženska književnost, nego književnost. Znači, odrastati kod djevojčice i graditi se kao žena u jednom nasilnom patriarhalnom društvu ima svoje posljedice na sve nas, na cijelu moju generaciju, tako da mi je to također bila važna tema. Mislim, kako je uopšte, pitamo se, moguće 2021. godine da mi još uvijek o ovom govorimo i ovako se s ovim borimo? Ja se često pitam kako smo još uvijek na ovom nivou. Znaš ona fotografija one žene na protestu što drži I can't believe I still have to protest this shit. Znači, bukvalno to osjetim često. Čini mi se da se stvari polako mijenjaju i možda smo mi te generacije na kojima se lome kola, kako se kaže, gdje mi sad doživljavamo, prvo su nam se smijali, sad postaju agresivni. Dakle, mi smo sad tu negdje kad doživljavamo taj agresivni odgovor. Kad uopšte pomeneš, kod nas je feminizam i dalje nekako kao neka ružna, loša riječ, kao riječ koju pomeneš i pokvari se žurka. Što je, mislim, strašno da se tako gleda. Na to samo govori da ljudi ne znaju šta to znači. Ali nekako meni je to tek kad sam objavila roman, onda sam shvatila kad su počeli da izlaze ti prikazi o romanu. Prvi roman o ženskom prijateljstvu, žensko prijateljstvo, pa onda ta poređenja s Elinom Ferrante koja su meni dalje nekako čudna, jer mislim na stilskom nivou nemam mnogo toga zajedničkog. I onda sam shvatila, Bože, jesam ja stvarno tu izmislila toplu vodu. Mislim, šta je tu toliko čudno u ženskom prijateljstvu? To je toliko česta pojava, nema tu ništa čudno. Međutim, zaista kad malo razmisliš, shvatiš da smo mi odrastali u društvu u kojem smo učene da uvijek jedna na drugu gledamo kao na konkurenciju. Znači, druga žena ti je uvijek neki problem i to je konkurencija zapravo u borbi za mušku pažnju. Dakle, ako neka žena radi nešto dobro, ako izgleda lijepo, ako je pametna, ako je sposobna, ja treba da je gledam kao prepreku. I mi smo odrastali u takvom društvu. I onda je nekako žensko prijateljstvo nešto gdje, pogotovo prijateljstvo koje nije dakle zasnovano na nekom muškarcu i ne vrti se oko neke muške pažnje, to je onda kao šta s tim da radimo? Kako to sad? A gdje je tu muškarac? Naravno, to nisu stvari koje su direktne, ne radi se o tom nivou, to je neki podsvjesni nivo. I onda se takva knjiga vidi kao čim nema u sebi tog nekog muškarca, vidi se kao ženska književnost. Žensko kod nas i dalje znači trivialno, nažalost. I onda je to odmah manje ozbiljno. Što je kad, mislim, prebaciš na drugu stranu, ja mislim da ni jedna od nas koja ozbiljno čitamo knjige, nema šanse da ćemo ući u knjižaru i reći ovo je knjiga o nekim muškarcima. To mene zanima. Ovo je neka muška književnost, tako da se to mene ne tiče. Dakle, ne, mi smo odrasli čitajući
mahom mušku književnost, ja sam obožavala neke muške pisce, ja sam se identifikovala sa nekim muškim likovima i to je nama bilo normalno. Međutim, i dalje naši likovi, dakle ženski likovi, ženske priče su i dalje viđene kao nešto sa strane, nešto markirano kao drugačije. I drago mi je što se to mijenja. I drago mi je zato što zaista imam jako puno muških čitalaca i jako puno generalno muškaraca koji čitaju žene i koji se zanimaju za ženske priče. Tako da hoću da budem optimistična i da vjerujem da ipak dolaze neka bolja, normalnija vremena. Kaži mi ovako, recimo, mi nismo baš toliko daleko Slovenija od Bosne, Hrvatske, Srbije, ali recimo ja sam u gostima imala Senku Marić. Da, divna je Senka. Da, odlična je. Znači, znamo za Senku Marić, znamo za Martinu Mlinarević-Sopta, znamo za Rumenu i tako, ali recimo ja mislim da region ima još jako puno spisateljica tvoje generacije i mlađih. Ako nije problem da nam kažeš još neko ime za našu publiku i naše čitatelje, znači da bi se ljudi mogli upoznati, znači mlađe spisateljice iz regije. Definitivno, baš mi je drago što smo ovo pitala jer ja stvarno aktivno radim na tom nekom projektu solidarnosti među spisateljicama i tu smo negdje nekoliko nas i započelo projekat 3+3 sestre gdje konstantno pričamo i promovišemo druge spisateljice. Dakle, definitivno iz te neke generacije Lejla Kalamujić, koja je odlična, imala je zbirku Zovite me Esteban i sad ima novu zbirku priča, također je prevedena na mnogi jezike i nagrađivana, piše i drame, znači definitivno Lejla Kalamujić. Jako volim Lamiju Begagić, koja piše mahom prozu, a također i baš aktivna na političkoj sceni u smislu aktivizma, ne ove mainstream politike. Dakle, Lamija Begagić. U Srbiji definitivno Dragoslava Barzut, koja je imala i zbirke priča i roman, ja volim njenu zbirku Zlatni metak. I nedavno isto moja prijateljica Milica Vučković koja je objavila roman Smrtni ishod atletskih povreda koji baš govori o jednoj toksičnoj vezi između jednog kreativnog umjetnika, muškarca i žene koja postaje čistačica. Jako zanimljiv, fascinantan roman. Dakle, ima jako puno imena. U Hrvatskoj, na primjer, Luiza Buharova, isto kratke priče, ona je samo kratke priče objavila, međutim za tu knjigu koja se zove Jesmo li to bili mi je dobila mnoge nagrade i također su i priče prevođene, tako da to sada ono prvo što mi pada na pamet iz regiona. Odlično, puno hvala. Spomenula si projekat, kako si rekla, 3+3? Sestre. Da, jel možeš još nešto malo više o tom projektu reći? Da, ovako kad kažem projekat zvuči puno ozbiljnije, zato što zapravo je bilo potpuno spontano. Spisateljice Lejla Kalamujić, koju sam sad pomenula, Lejla Kalamujić, Lamija Begagić i ja, zezamo se da smo 3L, našli smo se jedno večer u Sarajevu, slučajno smo sve tri bile u Sarajevu, rijetko se desi da smo sve tri u istom gradu i razmišljali smo bilo bi dobro da organizujemo neko književno večer, pošto nas niko nigdje neće zvati, moramo sami da se organizujemo. Ali hajde da ne bude neki ego trip gdje sad nas tri jedna drugu hvalimo i čitamo svoja djela, hajde da nas tri govorimo o druge tri spisateljice. Dakle, hajde da odaberemo 3 knjige za koje mislimo da nemaju tu medijsku pažnju i da pričamo o njima. A nećemo otkriti do večeri događaja, nećemo otkriti o kome se radi. I ajde da probamo. I bukvalno smo za jedno večer, pogotovo Lejla je tu nevjerovatna, njeni kontakti, to je osoba koja izvadi laptop i odmah počne da piše mailove. Našli smo mjesto, pozvali smo novinare, bili smo u muzeju Jugoslavije u Sarajevu. Bilo je puno. Odlično. I događaj je bio fenomenalan. I onda se ta ideja proširila na region. U smislu da se isti događaj organizovao u drugim gradovima bivše Jugoslavije, gdje dakle isti koncept, 3 spisateljice biraju druge 3 spisateljice i druge 3 knjige i pričaju o njima. I to nam je nekako bilo direktno protiv tog
narcisoidnog momenta gdje mi konstantno pričamo o sebi, o svom radu, a nekako ovako promovišemo solidarnost i kažemo ok, mi čitamo ove ljude, ove žene, treba da čitate ove žene, bez dakle te konkurencije, nego tako neka zdravo neko sestrinstvo. Malo nas i korona tu poremetila, ali nadam se da ćemo nastaviti. Super. Mislim, meni se strašno sviđa to što si jako kolegijalna, znači ne vidi se taj neki takmičarski duh, recimo kao kod nekih tvojih kolega. Znači, promovišeš kolegice i sretna si zbog uspjeha drugih ljudi. Mislim, nisu svi, nažalost, takvi. Još jedno pitanje, recimo, sjećam se kad mi je Šeha bio gost, on mi je jako drag. I meni isto, izvini što te prekidam, ali Faruk Šehić je bio urednik na ovoj zbirci priča, tako da mi je drag prijatelj i drag urednik. Odličan je Šeha i pisac je kao čovjek. Znači, pričali smo nešto o tome koliko se, recimo, u današnjem vremenu u toj sredini gdje živite može živjeti, može preživjeti od pisanja. Pa smo se smijali kad je rekao, pa ja nekad pišem kolumne da bi platio račune. Mislim, to je, rekao, crni humor, kaže, realnost. Pa jeste, to je onako nekako, čudna je to situacija. Ja, evo sad, posljednje 2 godine mogu da kažem da živim od pisanja, ali šta to znači? To znači sve ono okolo književnosti. Dakle, to nije ideja da ja sjedim kod kuće, pišem, mene neko plaća, to se ne događa, već prosto, dakle, prava od prijevoda, pozivi na učešće na festivalima, kolumne, članak tu i tamo. Imam tu sreću da mogu da pišem na stranim jezicima, zato što tamo mogu da zaradim puno više nego kad pišem na našem jeziku. Dakle, sad govorimo o člancima i nekim reportažama, ne prozi. Tako da malo po malo ja sam sposobna ili imam tu privilegiju da mogu da živim od toga, s tim da sam ja osoba koja ima dosta jednostavan životni stil. Dakle, moraš da se odrekneš nekih luksuza, a druga stvar je što moraš da kažeš da gdje god da te zovu. Dakle, taj život po rezidencijama, koliko god možda sa strane djeluje tako romantično i lijepo, toliko i naporno je, prosto moraš da prihvatiš neku rezidenciju jer to znači da taj mjesec nećeš morati da plaćaš kiriju i račune. Dakle, to je taj neki život. S druge strane, kod nas, dakle, na primjer u Srbiji, u Bosni, ne postoji legalni okvir, pravni okvir za pisce. Dakle, na primjer u Srbiji ja sam baš gledala, ok, sad ja ako želim da živim kao samo od pisanja, od svega što to donosi, kako ja to sad pravno da sredim. I način ne postoji. Dakle, ja mogu ili da otvorim firmu, što je užasno skupo i što ja prosto nemam novac da uradim, kao imam firmu kao pisac, ili, dakle, postoji taj zakon o slobodnom umjetniku koji pretpostavlja da si bukvalno na prosječkom štapu, da nema šta da jediš. Dakle, ne postoji ništa između i zbog toga sam ja sad gledam da sredim taj pravni status u Španiji, zato što tamo prosto postoji to za freelancere i tamo. Tako da je sve nekako protiv nas i cijelo društvo ti govori šta ti je, nađi posao. Ti si pisac, ne možeš da živiš od toga. Pritom, sasvim nam je normalno da svi drugi u književnom poslu žive od toga. Dakle, dizajneri, prevodioci, manje više, izdavači, distributeri knjiga i knjižari, lektori. Dakle, svima je normalno da svi ti ljudi budu plaćeni, ali eto i dalje imamo tu neku romantičnu ideju pisca genija koji se tako rodio s nekim darom i nama je jako lagano da sjednemo i da napišemo knjigu i onda zato ne treba ni da nas plati. Tako da ja se nekako borim protiv toga. Pogotovo mi je tu pomogla makedonska spisateljica Rumena Božarovska, koja mi je jako bliska prijateljica i nekako s njom još nekoliko ljudi iz tog posla rekli smo više ništa ne radimo besplatno. Dakle, neka po cijenu da kažu da smo arogantni, da smo umišljeni, šta god, moramo da cijenimo svoj rad. Ako mi ne cijenimo svoj rad, neće niko. Dakle, ako te neko zove negdje da držiš neko predavanje ili da napišeš neki članak, moraš da budeš plaćen za to. I ona je nekako tu postavila tu crtu i onda smo nekako se mi ostali složili. Tako da polako, ali ko zna, mislim, sa ovim romanom je uspjelo možda sa sljedećim, ne. Nikad se ne zna, to je takav život.
Ne, to je tako umjetnosti. Recimo, meni je bliža muzika i to je, mislim, navikneš jednostavno organizatore na to da nastupaš eto, tebi je čast nastupati. Mislim, svi ostali koji rade okolo imaju honorar, ali eto, tebi treba samo da bude čast da si ti pozvan ili kao književnik ili kao muzičar. Mislim, onda naviknu se ljudi na to. Jeste, taj stav bude zahvalno. Tako je, tako je. Ja sam na početku razgovora htjela da nam Lana pročita jednu svoju pjesmu, međutim, izgleda da neće biti toga, jer, znači, Lana je objavila iz zbirke kratkih priča, znači Trajni pigmenti, Ognjemeti, knjigozgob za otroke Nasja riše sonce, zbirku poezije Naivni triptihi o Bosni i umiranju, 2014. Ali pjesmu izgleda nećemo čuti, nema veze, naćemo mi sve te knjige pa ćemo mi to sami čitati. Nekako, znaš, ja se uopšte se ne osjećam kao pjesnikinja i uopšte, iako sam objavila tu zbirku i dobila sam nagradu za tu zbirku, ja to vidim kao neke skice za prozu, zato što zaista sebe doživljavam kao proznog pisca. Jako volim poeziju, obožavam poeziju, ali prosto mislim da meni više leži pričanje priča. I onda kad god mi neko kaže, to je pjesma, onako zbunim se kao, čekaj kako, a da, pjesme. Tako da nekako mi je to kao varanje. Puno se više pronalazim u prozi. Ja obično sve goste pitam koga pisac čita, pa onda neki se nađu u neobranom gruđu, kažu joj, sad ako spomenem jednog kolegu, drugog ne spomenem, gotov sam. Ja kažem, pa nije sad, ne moraš govoriti o kolegama iz regiona, a možeš ako hoćeš, nego uopšteno, znači, ljudi vole čuti takvu stvar, znači koga pisac, pjesnik voli da čita, komu je uzor i tako to. Pa da, pa mislim, spomenula sam baš dosta ovih kolegice, definitivno njih sve, ali bila sam nedavno u Mađarskoj, u Budimpešti, i onda sam, ono što volim kad putujem, jeste da odem u knjižaru i vidim da li mogu da nađem na u prevodu, ako ne govorim jezik, lokalne, dakle, pisce, da se upoznam sa lokalnom književnošću. I tu, na primjer, obožavam Magdu Sabo, koja, mislim, klasik mađarski, ali ja sam baš nažalost kasno otkrila, jer nije se o njoj uopšte toliko pričalo kod nas, nažalost. Dakle, Magda Sabo je genijalno, sigurna sam da je prevedeno na slovenački, ima odličan roman Vrata i roman Daljine i Ulica Katalin, dakle ima nekoliko stvarno fenomenalnih romana, dakle nju baš volim. I onda sam isto od mlađih Mađara čitala Georgija Dragomana, vjerojatno ne izgovaram pravilno ime jer mađarski, mislim da ga samo Mađari pravilno izgovaraju. On ima fenomenalan roman koji se zove Bijeli kralj, također o odrastanju u jednom jako teškom politički teškom vremenu. Tako da definitivno preporučujem Dragomana. I ne znam, nekako sad ne želim da, pošto sam toliko pričala o kolegicama, da ne pominjem kolege, stvarno imamo fenomenalne pisce. Ti si pomenula Faruka Šehića, Darka Cvjetića, jako volim Kristijana Novaka, hrvatskog pisca koji radi sa dijalektom, što je jako zanimljivo. Marko Pogačar, moj drag prijatelj i stvarno jedan nevjerovatan glas. I također jedan pjesnik, jedan hrvatski pjesnik, mladi pjesnik koji mene apsolutno oduševio, koji se zove Alen Brlek. Dakle, Alena Brleka možete čitati u izdanju Frakture, a objavljen je i u Srbiji, čini mi se u izdanju Kontrasta. To je onako jedan pjesnički glas, novi pjesnički glas koji, ono što se kaže, potpuno me odulao žargonski. Tako da mislim, eto, što ti kažeš, sigurno nekog zaboravljam, ali ako se sjetim reći ću. Pa evo, sad kad sam slušala, Boga mi, ja sam imala Cvjetića u gostima, znači prošli put, imala sam Šehića u gostima, imala sam Bursača, Ahmeda Burića i tako, Kristijan Novak isto u planu,
Senka Marić nam je bila gost, tako da trudimo se... Anja Stupar-Trifunović. Da, ona je bila u Novom Mestu na festivalu ljetos, tako da trudimo se koliko nam dozvoljava sad, pogotovo ovo nakaradno vrijeme, da nam ljudi dođu. Ja kažem sad ovaj Zoom događaj, meni je drago da nastavljamo ovaj ciklus iz Peci pa reci, ali zaista potpuno drugačije je to kad sjedi sad ovdje 40-50 ljudi u dvorani. Ja uvijek imam evo ovdje džezvicu i filđan i kafa se napravi, iz Peci pa reci, znači kafica je tu, onda se družimo poslije, ljudi postavljaju pitanja i zaista je potpuno drugačija atmosfera, bude tu i rakijica na kraju, druženje zaista. Ali isto tako drago mi je da održavamo, znači da je i u ovo vrijeme od marta prošle godine do sada, da nismo prekinuli ovaj ciklus. Ja mislim da mi mašu... Jesmo pri kraju? 5 minuta. Dobro. Da. Uglavnom... Baš mi je brzo prošlo. Da, meni isto. Ja, znači, uvijek volim pitat svog gosta da li... Naravno, ja se mogu pripremiti, napraviti 100 pitanja, ne znam, 7-8 alineja, ali ja volim pitati ljude da li imaju nešto, recimo, što bi htjeli reći, a što meni nije palo na pamet kad sam se pripremala za ovaj razgovor. Da, pa mislim, moram da kažem stvarno, bila su fenomenalna pitanja i budući da je roman izašao 2018. godine, dosta se ponavlja. I sama sebi sam više dosadna kad moram iznova nešto da govorim, ali stvarno u ovom razgovoru pitala sam me neke stvari koje me rijetko ljudi pitaju, tako da baš mi je bilo zanimljivo. Ne znam, mogu samo da kažem da radim na novom romanu, ne volim da puno pričam i o tome, jer nekako vjerujem da mogu da se izbaksuziram. I onako kad ispričaš priču, onda nemaš potrebu da je napišeš. Pa zato puno ne govorim o tome, ali pišem nešto novo. I ne znam, pa mislim da si me pitala sve što je važno. Sad mi naumpade. Hvala puno, Alana. Sad mi naumpade. Rumena, znači, ima predstavu. Alan Mešković, koji je isto bio gost preko Zooma, ima predstavu. Da li imaš možda Zeku u glavi kao pozorišnu predstavu? Cvjetić isto tako, da. Već su me kontaktirali neki ljudi za pozorišnu predstavu, a za Mliječne zube, za priče, me kontaktirao režiser Srđan Dragojević koji želi da pravi film od 6 priča. Odlično. S tim da ja u tom slučaju ja volim da se povučem, tu sam kao za konsultacije, ali volim da ljudi urade nešto svoje. Ne volim tu da budem arogantna, da nekome objašnjavam, jer ja nisam ni dramski pisac, ni režiser. Dakle, volim, evo ti izvoli, ovo je moje čedo, evo sad tebi, sad ti napraviš nešto svoje. I baš sam uzbuđena da vidim kako će oni to da interpretiraju. Baš mi je drago. Odlično. Odlično. Lana, zaista od srca puno hvala da si bila naš gost večeras. Hvala na pozivu. Mislim... Moram reći iskreno kod mene što na umutu na drumu rekao, sjela si mi ko što je mi šeha sjela prvi put. Hvala puno, zaista. To je veliki kompliment. Stvarno, jer ja uvijek volim da kažem i svojoj publici u Vodnikovoj domaći ovdje u dvorani, ja volim i ljude koji mi sjednu ne samo, goste, koji mi sjednu ne samo kao pisci, nego i kao ljudi. A ti si jedna od tih. Puno hvala, zaista. Hvala. Želim puno sreće, znači, i puno inspiracije, puno sreće, znači, i sa pozorišnom predstavom, i sa filmom, i nadam se da ćeš... I vidimo se nekad u Ljubljani. Nadam se zaista da se uskoro vidimo u Ljubljani. Ljubljana je prelijepa, vidimo te ovdje u dvorani Vodnikove ili u rezidenciju u Novom Mestu, znači u Gogi. Uglavnom, ja se nadam da se vidimo. Hvala puno od srca. Hvala. Hvala. Ćao. To je bila Lana Bastašić, naša gostja. In res iskreno upam, da jo bomo videli tudi v živo v tej dvorani v Vodnikovi domačiji. Jaz se zahvaljujem. Lahko noč.